Pinawam tu ni thọ song adelin timoto thea kit zevin athin thangwa na ka hin pein chukit le lampi media live in the zo si chung jong ki pa thu ka hin sei ki ne tu ni la pha na jong pha chom cha hi ki ho lim na nei kit do hi in tu ni la hi sei ding ya tam thimin ya chun ka live join hin bola mi pi ho zo se in o na za thewam ama sapeni microphone test ka bol ma saw hitin akim balaya thu le la ho ki sei pha teng le no ka za thei poi ti a thu tampi ai lo le comment hin bol jong so pi lo naw tampi a nom ji in na ji a chu ama sapenin ko hi ki che lo ham ti chu khadve comment in hin sei pi ki win ko ki che nai ti in comment hin sei bo chuki ting live join hin bola nami pt ho zo se in na zaw na whatsapp group min share na bol vin lang chule like share channel subscribe hi in bol che bo tu ni tha hi thu yong hi sei nom jong om be se takon ipiam tia le idin muno okay sei ngam akiche nai nge ki paw mena thu hi sei nom jong om be takon ipiam ti le i ho ki ka jong hi ki bung khan na versus hung thim ki gutan na seilowa phamo ta khat hi ke bang kalung na tho he na echi media ta release ung ki bol hi ata hi lawang ipiham e ho lam kai ho in jong don mut na pile ti hi ama sapena lam kai ho hi tu ni la nampin media azing nisim som da gup kum sang ni le som ni le ngani ko an nampi media ni la te so in ngaya nammi te ho zo se ama sapenin ka ngai lut dale ka zana salam ka hin pen chole tu ni la ike holim ding wa ka hin dei sa chu ya le point ni na hi in point khat na chu hi a le azing nisim som da nga kum sang ni le som ni la ngani ko a 15 August ti ko at hado in pi Manipurin kuki in pi Karnataka in press release a hin bol na chunga gi na ang phong ta a media release a hin bol thu a nammi te ho to tu ni la pha na pha chom cha ke ulim na in nei do hi in a point ni na cho hi a le email mateo mai the aram bai tengol ho ia ti le buffer zone ahin kho kalwa ai ho kukilen gam sunga hunglut thayo ham CRPF in ipizia amho zo alut sau ham ti thua hi tu ni la phana phachom cha ki ho limna inei do hi in ipizia cho muntina ka ngai lut kana mi pi te ho in nampi media live join hin bol zo se in share aban ting le ka channel subscribe nai lo ho in subscribe ni hin bol ding win timna ka hin nei masane tu ni tha ai ke ho na dio topic athupi pen che hi ala hin hado in pi in thajing ni sim som langa kum sang ni som ni langa ni kho a media press release ka hin bol chule kuki in pi Karnataka dem na a thu a hin sai ichi thu a hi ama sapena ki ho lim na in nei do a hi in chuki tengle appoint ni chan na chu hi ala hin Kaungpi district in Ahop si Zolen mona Arambai Tengol ho galut the chukit le email mateo mai the o galut uwa ia ti la chun lo ho awat wa ham pa ho akisu theng theyu ham central government in ipi abol ham ti hi tu ni la hi che point ni a hi pha chom cha ki ho limna in nei khom do hi e nammi te ho iti zo pha ting le kolning bia nammi te ho nampi media live channel join hin bol zo se in zong ilung gel
ipilunggel na neibam ilunggel ho jong ina sei so ke do hinna ichi je achun live join hin bol ho in jong na zaw na group mi hin share in a bol pi che ding win ama sa pen in team na le het sa na ka hin nei kin na hi mi tham khat ong tam lang pha ting la hin I topic nga chun analu no hitin ichi masanga chun ka o hi kichi nam namite ho in na za thei na awam ti jong hi aza thei lo ho in aza thei poi a hi lo wale tu lai phone speaker hoi lo atamin hi chi je achu ka o haisela kichi lo a hi lo wale ipiham ate cha na za hi wa jong le ka za thei po ve in lang comment hin saving ichi zo phating lai poi na chi na lut pai pe zeng do hi ana khalani in sopi khalani in hinga ka za okay akichi nai akichi nai hinga le na tuni lai ke holim na dingwa ka hin dei sa chu hi ala hin thado in pi manipurin thajing ni sim som langa ni ho a press release a hin bola thu chang ngai lo ta ho jong hi a hin cheiwin tu le to ai ku ki cha ten enam sungu aban te le igam sung din mun hi ivet na la hin iti ka la hin galni ki nei bedam iti ka la ipi ti dam ti bo hi mi zo sin kivel hi jing aban ting le isa ko ki ba pi milong ho in zong 14 August ni kho achon amo ho chen nam mun cho min jong amo ho in celebration tidan chu 14 August amo ho in anamang win hi chaung chu amo edition lam kai ho in jong speech gam jong anape win ku ki te in gam nei poi tu le tua ku ki te chen zo se hi nago ho gam hi milong ho gam hi ati a hin hi cho ho jong hi ki pola khop set jeng hi a hin la thajing ni sim som langa ni khoa thado in pi manipurin hita banga deilo umta media press release a hin bol hi igela la hin lineup jong ka sa in chule seinom jong aum be set poi ai ho ki ka hi ti a press release ki bol khum steng le gi na ke nei khum ho hi igela la hin ki ngai lut na aban ting le ki happy na ki khoto na hi aum mong ta poi ti jong hi phate chan akimu do thejin thado in pi manipurin press release a hin bol na achun point phebe asajin saidinga lom ho le mi pi ho het sa dinga lom ho bo hi ka hin phone do ding hi in hi che zo pha ting le chun mi pi te in ipilungial in evem calling lia kanam mi pi te hon ipilungial in evem ipilungial na nei vam ti pa chu ilungial cheu in sei hitin a hin la phungla chang dem na le phungla chang against a hi lowa le mi hem khat ai go tong kha thei lewin wang thu hi sei po hi te ti chu ama sapena tangai lut kanam mi pi te ho zo se hinga pakai mina tim na le her sa na avela ka hin nei ke hi e tuin topic point khat na chun thado in pi in hazing ni sim som langa kum sang ni la som ni langa ni kho achun press release ka hin bolin hi chi press release a hin bol na acha amon asai na wa chu le kuki in pi Karnataka in thado ho chunga ima than nei po ve ya hi thado in pi manipurin hazing ni sim som langa ni kho achu press release a hin bola hitia chu Karnataka kuki in pi ho in achi sa ni a Karnataka ho kuki in pi ho in email mateo mail hei ho to in faltol pia in pi het pi na beile adang ho lam kai dang ho het pi na beya mi som le mi sagi agachi ho la wa jang chu Bangalore muna mi thum jong hi ga zaw hin hi chu ho chu het pi na kanei pove tia amo in thu phon a hin nei to ti hlon le chun thado in pi manipurin jong hang phong ta a hin sei chu hi ale hi chi media release ka hin bol hi kuki in pi Karnataka ho gi na warning bol na a ke ho in hi chi press media hi ka hin bol hi chuki ting le appoint ni chan na am ho in a sei ke na wa chu hi ale thado in pi manipurin a sei ke na chu hi ale thado ho hi khacha thado ho hi kuki noya koima ka lo deu a hin chuki ting le thado hi kuki a hi poi ti a hi
thado hi kuki a hi pon chule thado hi kuki noya I ti zong le thei loading a hi achi sa haptalanga zong chu Samuel thovum chon khulal thovumin asama pa in hichi thu hi anasei ke hi tu azong hazing ni sim som langa 15 August ni ko a thado in pi in hichi thu ma a hin pat ke hi igela la hin lainat zong kasan aban ting le thu la zong hi imacha zong hi sainom zong be set ta poina ai ho ke ka a ke to mo na a hi lo wala ai ho ke ka a hi ti a hi ki dem to na lam kai khat ke to sot a hi lo wala khat ki support to na imacha lo be a ai ho hi ti a ki dem to hi igela la hin inam sung hi ipiti hi dam thei di ham tu le tu a ku ki cha ten a ki ngai cha pen chu le nam dam ni ding hi nam hi adam lo wala hin zadang ho in kichip na inei do inam sung hi adam lo la hin zadang ho in football pe a ipe do hi 14 August ni ko in zong Chandil district karong amaho ground chun Asian IM ho in alam kai pawin athu sei khat chu WhatsApp dunga zong na mudo email mateo mai thei ho news azong imu so ke do kata sanin mipi ho in ipiti na gelom diwang ka hepon kinwang kapuna mama zengin na hitabang ai ho chungchang thu hi zadang milong ho in ahin sei hi tu le tu a ku kite na zo se hi naga ho gam a hi naga ho ko ma ataw thi muwa naga ho ko ma thu se a thi wale am ho cheng theu hi ti bo wa khomin bul le bal nei lo hung kon do na nei lo mấy thầy ho refugee itiu to am ho in toy za mula hin ku kite hi refugee he itina lai do hinna nam ni te ho paiten ki tha gel phat ki no hi te tu ni kho awang hi le neu khat wang o chang hi hungai lo mai the hinna ina he thiam din lang ponat na zala life hung ki bol hi chi chu mi pi hoi nei ne he thiam vin hitabang deilo ta le hitabang deilo ho press release ki bol ho aban ting le hitabanga hi ho kuki in pi Karnataka ho dem na dinga thado in pi in warning media release ahin bol hi ka gela len kapuna ma jeng Karnataka thado in pi chun ase hi poi nam dam theina ding le nam sunga khat la khat ki to theina dinga thu phon anei hi ahin la thado in pi Manipurin direct ka ho warning api hi hiti ai khat la khat ai ho hi warning ki pi to wa khat la khat ai ho thu chang ngai lo wa ai ho iki ho wa la hin lam sung ipiti dam the di ham nam mi te ho ku ki cha ten tu le to ai separate gamtum idalu hi in hichi gamtum chu ipiti imu thei do ham nam mi pi ten ipiti de gel do hom bang ka he pon na nalunggel ho jong komen ana hin sei theu hin ken hiti le pha ka sai aban teng le thado in pi Manipurin Karnataka kuki in pi dem na a bante lo warning bol na a media release a hin bol hi kukilen gam sunga cheng hi hanlang calling li a kuki chate ho zo sen ipilunggel na nevam chole tu le tu a nampi media live join hin bol la Krista zala ka ngai lut chan khompi kanam mi pi te ho ipilunggel na nevam ti chu nalunggelo ni seivin zo thu so ho ipoin hoi ki chai pha ting la hin sim tha na ka hin nei ding hi zo pha ting le chun ke ho lim na hin nei do hin na a point thum chan na a amon asai ki nu chu hi ale hi chi zong hi pau changai lo ta ha hi lam kai khat hi le hin hi ti be se na hi thu sai lo ding hi na ke wang chu le i ma cha kai poi kin lam kai ho kin advice ka bol man jong hi pon lam kai ho kin ka hil man jong ai poi kin hi chi thu sei theni dinga ke nong right ka nei hi ipiam tele ku ki chapa ka hi za ei mi pau tho ka hi za kin jong apuna na zala kin jong ki sei thi dinga chu kin jong right ka nei za chu ke ma in ka right nei na pa chu ka hin man cha a nam mi pi te he nga ka lungdial apuna na pa chu kin ka hin pho na hin na hi se chun so pi ola naw ko ning lia so pi naw ho angai nom lo ado ma aum kha jong le pakai minin ama sa penin khat la khat di anaki ngai dam to hi te
point thum chan na amon asai na wa chu hi le kei ho tha do ho hi Indian dan pi to ki to a chukit le Indian dan to ki to a ki ho hi ka hi vin phal na be ya hung cheng lut ku ki ho thuno ya ka hi po ve nammi te ho ipiti na gelbam phal na be ya hung cheng lut ku ki ho ati a hi phal na be ya hung cheng lut ku ki ho noya ka hi po ve tin thado in pi Manipurin media release a hin bol na achun anazau sa in kin ka ki pat thu a hi lowa le nam thu kai man ka ki sim thu a kin ka hin sei a hi pon approve ne ya kai man thu ka sei a hi zadang namdang mai thei ho in a sei le I ham ki tin lai a hi na ki pala hot se a hi tu a hi ei ho mama in phal na be chu ibem a pronunciation ka ti a hin na ale lang khana ga sei dinga chu kunnong ho ga chiwin ki tia email ma te o mail ho ta chun na ga chiwa talks na ga nei wa hi chen gya hi nam sungai problem create na bol ham kei lam kai hilang wang na hi chini kho at aga chi si chung a chu na sapa action kala dinga hi iti be se na hi iti be se no ham hichi media release ki bol chu zat dang ho khun mudo han lang zada ule ku ki cha te hi hiti be ham ku ki cha te hi o hiti be shu he ya chu akiloma hi mele ho in atham hi akiloma hi milong ho in abol hi ti a hi chidang nam dang ho khun ho na be mai nei do hi pha le sa do hi na nam mi te ho iti be se nai ke ho hi pha da sa mong na bam tuin a point ni na in topic ni na analut pe zeng hi thin arambai tengol ho kukilen gam sunga ahung lut Thursday ni kho ahung lut mizau sin het mei thayu a he zong iu mei thayu a hello zong iu mei thayu hi in hi chi si a chu kukilen gam sunga cheng ka ngai lut kanam mi pi te ho henga het dinga thupon avela ka hin nei kit hi in jingka ka thu so in zong thu phep kana sei ta in tua zong hi jingkal thu so hin ngai man lo ho nam mi te ho dinga life a avela hi phone do na ka hin nei kit dinga hi in Thursday ni khu a mei tei thing noi arambai tengol tia kimin vo ho ku ki cha te kumsang ni le som ni le thuma tha chimi ding zan khat ka a chai ding ti a lungtup ananei ho chun ei ho ku kilen gamsung kaungpi district in a hope si zolen munachun amho buffer zone a hin kho kala amoi galut theyu hi buffer zone a hi MHA in Ministry of Home Affairs hi in chule Manipur governor hi in Manipur sarkar hin alang alanga mei lei ho zong ei ho ku kilen gamsunga hunglut thei lo ding aku ki ho zong mei lei gamsunga galut thei lo ding ti hichi a chu buffer zone gamgi hi center ikepi o hi enin home minister Amit Shah ama ta Manipura hunga ama in boundary border isin pi o hi hichi a chu CRPF o hi akoi o hi na Thursday ni khwa cho I ati la chun arambai tengol ho hi hichila email mate o mai hlei ho chu si zolen muna hi kalut thei ham hichimuna chu security for zo umlo ham security for zo in ipi mong mo angai to ham ipa ya ye tu ni la pha na ikholim dingwa boina ka hin koi cho hiti a hi buffer zone a safe lo la chon email mate o mai thei hoi anup nu phating la hung thia anup nu phating la jang khat ka jong i ho ku kilen gam sunga
bom a hi in athum dan chu bom a hin adang dong ong tha chai theu hi kai na zan imut ka i ho chun la lungmong thamunga yum do hi ichi thu hi kin jong jingkal phating le hindi kol pawa thu so a ka hin sim ding a hin lain tun ni tha a chu kol pawa thu so a seidam ka ti le hado in pi manipurin press media release a hin bol thos ka simal hin apon at wal be set phana chu ke man hindia ka sim ding pa chukin chomkhat de ko sa a live zo a hi ka hin bol hi ti chang cho i ho ku ki lam kai ho in jong central government hing in jong dem na thu asain chule du la tu a hi manipur gam sungai PR president rules hi hi president rules ma chun koi ma in him la thal a choi thelo ding koi man him chal him la thal choi puma koi ma wa thelo ding ti hi a hi in koi ta bang yam tia awa au ma la chun central government direct arrest a boarding hi WhatsApp event na news event na la khun tu ni ir aram bai tengol ho security force to Assam Rifle ho to chukit tengle Manipur police ho commando ho joint combing operation achieving ichi agaman ve ichi thal aman ve khochi thal aman ve ya thu tam bia sei ju hi na thal amat do zat mo mong le mi hiam amat do zat mo mo ti sim le hin aram bai tengol din koi maum ta lo mei the hi thal choi ding jong lo mei the ai tai ele ia ti le chun amon tu chen gya hiam na thal a choi the na lai ham uki chate ho pate cha in hi chi thu hi point hena ka sei hi tu ni khwa i ho in hi ti a imo umwa angai na hi ya i ho imo umwa le ni ko khat phating la hin in sungwa imut lup lai pat wa izi i cha to ei to inu i pat hu ka bi thein lai o hi chi zolen muna nu le pa te ho athu za ani kho wa chin isan ki cha den thu la hen ni wa chun ichen ki chadam tu ni khwai lungmung thamunga mon lum thei di vem chuki ting la e holam kai ho in central government henga memorandum appeal na le press release in bol na amon asai kit na wa chu ya le hiti a hi mai thei ho buffer zone a hin kho kala a hin palke ewa kuki ke ho gam sunga ahung lut kha wan le village volunteer ho in amho chunga action a hin la kha le thêm mo na hin chan thei lo de hi ti in ai ho lam kai ho in jong central government to thupi anei pe kin no hi nei li ho lung tup chui pem tia la chun 15 August hi amho in boycott a bol lo hi na hi chi su flop te ding su flop te ding ku ki te hi 15 August hi man sa loading hi amho lung tup khat hi ding in ka ta sanin chu ki ting le amho hin planning nei ta thil hi a bol lo hi ahin la athen in ium piwin ichi boina thei ahi lowal emin se na thei ya ko na chun I ho iki hei do thei win na ei macha boina poi ale lang khana chun pathian thangben han lang ahin la lungdan thu pi pen khat la seinom thu pi pen khat cho hi la hin mei thei te hi I ati la hin ei ho buffer zone ahin palte jing thei ham ichi patta to central government in ipi abol ham central government in ipi za chu amo ben ham central government in ipi dinga chu amo luk sa thi ham ai tan ki gelvin namite ho social media hi inna thu hi open ta sei theu min open lo ta thu hi sei theu min na i ho ki ka hi phating lawa chu open ta sei thei hi ta bang thu hi open ta ki sei thei lo hi ni ne he thiang din lam chule nampi media live join hin bola so pila na ho jo sen na zauna go min share ni hin bol pi win lang chule like share ni hin bol pi win lang ka channel hong tha ho in subscribe ni hin bol pi din win nampi media in nami pi te hi nga tem na ka hin nei ki ne injo wa itopi nga chun ana tha lut ki no hitin no ho in jong na lungdial hin sei win nami pi te ho lungdial sei khom hi pha hin hi achun na lungdial hin sei win na no ho in jong ma de lungdial iki sei khom do hi lungdial hi thado in pi manipurin Karnataka kuki in pi in press release a hin bola atu sei na ho chu gi in a hin pi khat
aban ting le ichi thu a chu am ho in ai ho kuki in pi dem na a thu a hin sei chuki ting le phal na beya kuki ho hung cheng lut ho ati hin na phal na beya hung cheng lut kuki ho no ya tha do ho ke ho ka lo do a hi ti a am ho in media release a hin bol na a hi chi point jang an zau sa na chungwa hi nam mi te in ipilunggel na nei vem la lunggelu hin seivin lunggel sei kho mu hi te iban tel ik ho khom wal hin inam sung jong dam thei ding aban ting le i ho nam sunga jong cham na hi thei ding a hi ati lo le tu a hin ka sei khela jong le ni ngai dam min lang thado versus kuki tai men thim ki go inna ichoi ka gelal hin kapon an je a chu ke man athu ka sei hi inna im cha yong chu het gil na be se dong chu kanai be se pon a hin la nam ngai lu na zalen nam pu na zala chu kin jong ka het kham khama nam mi pi te hinga ka het na pa chu sharing ka hin bol hi hi te bang thu phun au me bei aum poi hi ti hin thu a ki sei hi ti zo hi le phadeham ya hi nam mi pi te het ding le nam mi pi ten ipilunggel na nei vam ipa chu lunggel sei theina dinga hi ke man life ka hin bol ji a life a hi thuso ho hi ka hin phun ji a hin na ya chu no hon jong na lunggel hin seivin ipilunggel na nei vem amo thu phun hi na lungut cham kimam a hi lo wale ipiti lunggel na nei vam ti chu nami pite in na lunggel hin seivin lang tu a hin comment bol ho khat khana sim tha na hi ka hin nei panding hi in zo lam phating jong le ahung lut tha ho in thu so ho chu avela na het nom kit wa jong le avela thu pon hung ki nei ki ding hi en na do sat ho ki side hai ai nang jong sopi ni la pha sei ngam akichi nai hinge ki pau mena sopi ipidam tia le nang ho in jong na phat man tam ta ta na him pai tha wa ban ting life join hin bolo hi hitol ke hona chu o phate cha ki chi ki lawa la hin angai ho dinga jong chu pan na bei a hinom jin hi chi a chu ke man ma sa pena hi thu so ho ka hin sei ma sanga hi song hi check ka bol ma sa pen ji hi na bunzamang singson akichi na ye o ki pau mena bro na za thaya jong le ki pau min life hi join hin bol jing hi nangin jong na sungin jong ki pa thu ka hin sein tu la tu a nampi media life join hin bola nami pite ho jo sein share hin bol pi win lang chule ka channel a hung lu thaw in jong subscribe hin bol pi win mantira like jong na hi ta khut chalpa hi hiti ki bol pa khu si hunin bol pi ding win yemna ka hin lekin le sailen hai hinge sopi nang jong hai mangboy baite official as zol na dam namo ipau mena ka channel a nang jong ka live join hin bol hi ka ki pa ma jinge naw ni la pha inam sung hi adam theina dinga hi e ho ikilung khat ngai je ikilung khat lo wa la hin inam sung hi dam thei lo dinga hi lung khat tha khana pan ila khom lo wa la hin nam mi te ho inam sung hi dam thei lo dinga hin na je chun lung khat nin pan la khom hi te a hin la thado in pi manipurin hin phun na chu hi ale ngai wang chu angai ha thowin phalna beya hung cheng lut ku ki ho noya ku ki ho thu a ke ho ka lo do hi ti po na hi ta mang thu hi hung ki sei ho hi koi hi jong le hin ki puna so ke ding hi nam mi te in jong het jong na het mai theu hi chi thu hi kain nam pi media in akipat thu hi lo wa la e ho ki ka misunderstanding of na ding i ho ki ka ki boina om na ding a chu ke ma in news ka kain kisim thua kin kain se hi point na am ho in press release a hin bol ni kho jong ka sei pu nei tan hazing nisim som langa kumsang ni la som ni langa ni kho a chu am ho media release a hin bol hi in chu phatin la katham ni la jong chu ke ma in ka hin ta do in na tu la hi thili approve be ya thu hi ima hi sei ngam jong om tapun
approve beya thili isaya lahin ema against a banting la social boycott hoi ki akin nenomzi in a banting le ipiham comment azong thu tampi hi tu ya ki zazi in na ja chu tu le to jingkala video khat ka hin upload na ang chu ka sei na azong chu ipiham so pila naw khat bani alungnum moham ke pon na thado thu hi in dong thado to i ho thu hi sei a ki sei nom be se na ki sei hi poi chu ama sa pera ni het pi win lang i ho in jong a ki sei nom be se na ki sei hi po in hin la sei dinga lom media khat journalist khana ki pha na hi in jong hi chu thu hi ki sei nom lo ki pa na thu bo abante le kilung to na thu bo hi ki sei nom hi ku ki te in tu ni kho in kuki chanu kuki chapa chun IPS ISM PG do tai a hi lo le ama doctor a hi tai ama engineering hi tai ama hi police officer kha hi tai yo khu ki pa na thu hi ki sei nom hi hitia i ho le i ho hitia i ki do na thu abante le i ho le i ho against i ki ball na thu hi koi ma cha in jong seyong ki sei nom lo ding hi but i ho nam lam kai ho in jong koi ma in jong seyong a sei nom lo ding hi na ja chu lung se ta in hitabang i ho ki ka biam warning media release ki bol ho hi a hi thea le bol po hi te koi chom jong ium po ve pau khat tho i hi ven nam khat i hi ven christian khat i hi ve ale lang khana aga chi ho yong chun ipilung angai to aga chi mong mong ham ti a hin na aban ting le mai the ho in jong ti chi am ho thado lam kai mi som le mi sagi ana chiu azan mama a chu am ho in jong mai le pa chu koi ham jong ki hepun na biam social media dung khanai WhatsApp hin Facebook dung ai ama tu sei kha cha ki mu in ti cha man a sei na chu ya la hin gala hat laita 2023 or 24 gala hat laita chu thado ho hoya no muham tua firing hoi ma cha om lo phana ipz a hi tua ki ho kuki ka hi polin thado ka hi ve ti a na ho in clarification na hung bol ham ya hi don butna pi a hin na ale lang khana chu ga sei thi nga chu so pi ula naw mi tam pi hin ipona do ka ta sanin in jong ki puna hi hitabang igal mi ho khat to table khana to khoma abanting le tox anei khom hi igyala la hin kukilen gam sunga cheng kukimi te ho zo se a cheng ho zo se in jong ipuna so ka pona so ke ding ka ta sanin na namite ho in na lunggelu hin sevin lang abante la comment hin bol phating le hoi lai muna na hiwam na ho na na munu na location ho jong hin ta do thu thu ji win lang abating le ka sei dom thupi pen khat chu ya la hin ke sei ding hi jong le itopic ga chun zaw hi jong le social thu hi je chun social lang pang thu ne au cha hin sei ka ting na zo pha le itopic ngai hum tha lu tho tho ki do hi in tula hi atam zo ivel la hin WhatsApp ma jong a DP koi lo DP ti hi ema profile koi lo hi atam zo hi ji in ya chon hi thia le YouTube dunga hin profile ho hi koi jiu hi te lam ka tui ka so pi ulanaw khalani ikimu to a hi lo le ke chu ipham ka chinge ka then ne a hi lo le YouTubers ki hi mana chun ipeham ke le ke ki show off ti na mana ka sei lo ai pem til nan mi pi te na je wa no ho zala ke ka hi theng mana sei dinga chu ke hoi ni zanin YouTuber so hin izanin content siamling ka tin YouTuber son izanin ke ho in thu sai u jong leng nam mi pi te in nei to sat lo wa nam mi pi te ka video ho watch na bolawa ka video ho share na bolawa la chen ke ho in jong sidam phat chom na ima ka nei lo do hin na nam mi pi te ni ngai lut na zalwa ka video nei ve pio share nei bol hi nam mi pi te nei ngai lut na zalo hi en so pi ula naw zani tha ajong kan sei ta in bazar dung ham hi lo wal hoi lai dung ham khanai ki mu to phateng la khon sarpa ke ni het lo ham na subscriber ho ka hi e na live yong phat se join ka hin bol jing ke ba te na video ajong phat se comment ka hin bol jing ke he ti a khu so pi ula naw khalani a ji in na hi chi phating la khun in ami mal cha chu ke ji lo hi
hi chi ja chu YouTube profile a hin a hi thei la hin lim hi thei le ati a hin na lim ha au ma le chun ama hi chi a hi ama hi chi a hi ti chu ke thei a hi tua lim khat cha talo aban te la min jong hi koi man min ta koi man sunnom talo na yo pom ji pha le bazar dungai ke to ham en hoila dum khanai ke to ji pha ting la hin ke het them to da ha sama ma jin hi achun so pil nau khalani in ase jap jap jong kazaji in na YouTubers a hi manin yam akili sa ama ho YouTubers ho nei YouTubers ho mong hi i po hi so pil nau khalani ase ji in tho hi angai ha ji in na icho na loading a chun ipiham aim na profile hi koi ula chun mi ke ha thei ding a hi chu hi in tu hin I topping a chun analut kinu hitin in pi ho in thado in pi ho in hiti a media la release a hin bol hi nang ho in ipilung gel na nei bam namite ho na lunggel hin savin na biam pi le ilunggel hi ikisai khom to do hi thado in pin media release a hin bola chu Karnataka kuki in pi warning bol na amo in media release a hin bol hi in pichi media release a hin bol na amo in azau sa na awa chu ya le point 5 bang ana savin a hin la nam mi te ho het dinga kai ma in pha ka sa se si ho chu ki man ka hin phol ha hin na ichi ka hin phol ha la chu nang ho in ipiti na gelwam lam kai ho thado in pi Manipurin hiti a media release a hin bol hi phana sa awam a hi lo wale ho lam kai ho in ipiti hi don but na pile na tiwam ti chu nam ipite en jong comment hin bol win lang lunggel hi sei khom hi te nimin ilunggel hi isei lo wale hin ilungthima pa hi hiti a hi ipo po jing le hin ilungthima pa hi ipo po jing le hin na iti sei dam ilunggel hin nom thelo hi ele ki pa thelo hi je chun la lunggel hin sevin aban ting le ipi thua nampi media news lampang hi han lang aban ting le ipi lampang hi jong le do nom ipi na nei van na do nom na nei wa jong le ni hin do theyo a he na le kin jong ka hin reply ding a he lo wa le wang chun ipi ba ki lo da ham na kin ka don but thading ke don but dinga lom ho na ho question in bol wale kin jong ngai du na nei ta kin jong na ho reply ka hin bolding aban ting le no ho in jong ngai lu na zala comment na hin bolo hi thudo na hin nei je wa chu kin jong nei thudo na ho chu phate cha don but na ka hin pe ding hin na avelan se getting thalo in pi in press media release a hin bol na chu kana kuki in pi kana chaka hoi ho in khado lamkai Karnataka mi thum ho jong azing ni sim gup kumsang ni la som ni langa ni kho achu am ho jong chu kal song a hi aga kal son wa chun kuki in pi Karnataka in jong thupon khat an nei na Karnataka sunga amo in boina hi han lang ni da ni hi la ki pa ni hi jong le Karnataka sunga cheng ukinam mi te in koi macha in ki thopi na a hi do wale xyz I macha nei thelo ding a hi chuke teng le animal che in amin jong a hin ta do in chule ngai dam jong a ki thum ding a hin sein na hi chi ja chu thado in pi Manipur hin kuki in pi Karnataka in thado chunga hi tha anei poi anti a hin thado chunga hi tha anei poi ti a hi chi jong cho point khat na hi in point ni chan na chu hi al hin thado hi kuki a hi poi a point thum chan na chu hi al hin kei ho hin government dan pi ti chu central government in dan la mul zuidinga lom asim ho hi ke ho in phate cha ke hon ka zuyu a hin phalna beya hung cheng lut kuki ho thunoya ka hi po ve ti in thado in pi Manipur chun thuphon a hin nejin media release a hin bolin hichi media release a hin bol na chunga chu tuni kho a nampi media live join hin bola ingai lo nampi media
a YouTube family ho in ipi lunggel na neven na lunggelu in saving lang hiti le phante amante le thudo nom na neiwa jong la hin saving kin jong ka het kham khama don but na ka hin pe ding a hi in topic ni na achu hi ala hin Thursday ni ko a si zolen muna email mateo mai thai ho in buffer zone a hin kho kala a hin tum kewa ai ho ku kilen gam sunga hunglu no hi pichipat ta chu CRPF for in zong amu te ding a hi buffer zone a chu ET zong le chun security ding a hi security lawa chu koi machan buffer zone central government ahung sim lo be ding a hi a hin la email mateo mai le narco terrorist so hi central government in ipidinga chu adu sau ham na chukit ting le ani chan na chu hi ala hin Manipur sunga hi tu le tu a hi PR hin ichi PR sunga chu mai thei ho in IPT hi nom ta him da thal achaya wa lu thei ham hi igela la hin lungdan ka sama ma jeng na nami pt ho ipau min nampi media ki thopi na dinga so pi ulana win jong nampi media in project khat ki nei hin hi chi project nga ding in jong ki thopi na neu cha cha jong tu in jong aki mujing na lajin them kha atam jep na hi na hung tam jep lang phating la hin amin ho jong phun tha na kan nei ding chuteng le izat nampi media in camera khat la ding ti a project ki nei na a so pi ulana nampi media ngailu chukiteng le nampi media tosat ho in ki thopi na hin nei ho jong hung ki phong do ding a hin na video kan simpa chu namu no ma le chun injo phating le description a jong ka hin koi ding chukiteng le a video sim na azong chu namu thei hi na nami pite ho to in na lunggel hin seivo ipi lunggel na neivam balo le hiti ai ke ho hi phana sa jeng ham ai lowa le ipiti le na tiu ham isu nami pite in to a hi achai na langa hin phat comment ho sim pha na abanting le comment a lunggel sei khom na hoi hung ki nei ji hin na nila si a hi life hi hung ki ball jing ding a hi in a kho le jing nila langa jing ha apana ho life hi kan ball the lo ding hi in ke yong kin khana ka pot do ding hin jing kal le bo thu so hoi ka him sim ji ding nila langa wang hi ka hin sim man mai the lo hin na hinge kin le dong ho aki chaya le wang chun life ka hin ball ki ding hin achu ti lo wa le ka kin ka nei ho ban te la shoot ka nei ho hi ka bol zo lo le wang chun jing tha lawang ko in ki mu to thei lo do thai ni tha langham mi lo le hap ta ki langham pha ting lawang ko ni ki mu to do he jing ma ko pathian ni kho hi kin in na ya chu kin la dong hi ka ho ji hin pathian ni kho pha ting la hin nami pi han comment hin bol bin lang ipilung gel na nei bam na lung gel hin sei wo dan lunggel khat le ni kisei khom hitin ban ting le tu ni ha hi live fi ka bol sau be lo ding hin kin jong chin ding kan in na tu la tu anam pi media live trade hin bola so pila nau nan pi media ngai lu ho in share ni bol pi win lang chile like subscribe bol nai lo ho in subscribe ni bol pi win subscribe bolding thu hi YouTuber zo sin kisai so ke hin na so pi ulana u khat lani in sedam subscribe na ti jeng ve ya ho comment boloi jong hung nom ji in ayin la kasai thu pi pian nom chi hale no in nam mi te in subscribe na bol lo wala chun ke man ka channel la kam sung thu so hi han lang aban te la adang ho pen upload phating la khon notification na mu thei lo do aban te la kam sung thu so ho nami piten heading apoi mo kain update phatina namu thei na ding wa chu ka channel subscribe na bolte te ngayo hi ja chu subscribe YouTuber jo sin subscribe bolin ti a khu bi jo sin asai so ke ji hin na ya chu na gel
kiel hi vin ti chu nami pi ti henga avela he sa na le tim na mungkin ei kit hi e ban ting le comment hin bol ho in hoi lai lai muna pana comment hin bol ham ting le na namun ho zong hin sei thal din lang khat la khat ki het tu na ding chu ting le khat la khat ata ki mu to the hi zong le yum na be chui ki het tu wa la chen apa inna chi as ana gel khial hi win lang nampi media channel live join hin bol zo se in zong live hi share in a bol che ding win tim na avelin ka hin nei kine azing misim somragup kumsang ni le som ni langa ni kho ni la so muncho makona so ila khom naw chuketing le ik holim naw tu ni ading in hichan hin akchai ta in nampi media live join hin bola namit ho zo se na bon chawin mangpha avela ikimuto ki to ka se win calling lia kicha ho zo se pathin in ium ki jin taw hen